Akakiiko k'ebyokwirinda ka district ya Kikube kasharamu kusindika abakuumi b'obusinge okweturuura enyanja ya Albert okurwanisa ababariya abanyayuganda abarikurumbwa bwashesha bwira abarikuteberezebwa kuba bari abakwata mbundu abarikuruga mu ihanga lya Democratic Republic ya Congo. Okurugero Godwin Angaria ari entumwa ya president omuri Kikube kandi ari mwebezi w'akakiiko k'ebyokwirinda hamwe na mukuru w'entebe ya kushatu ahabwe gombora ya Kyangwali Emmanuel Bisemeza nibashobora ngu basharamu kusindika abarinda businjaba n'ekigendererwa ky'okugumya ebyokwirinda ha nyanja okwehara ebyakubasa kwija bwa nyuma obw'abajubi b'abanyayuganda barukurumbwa. Mbayiba ebitimba byaitu, mbayiba ebyatu byaitu, nka security committee tukaba na meeting n'abasohi weeks ibiri nyuma twaharmonizinga muri musemere kora hamwe kandi twatekayo na patrols amaizi. So patrols zirimu bwire buno cases ziri nyingi muno zikendeire nicyo nkusimba abagenzi bange bari mu security umanyire buka twinayo basirikale bayingi tubeireho no butakwatagana n'abakongo abo kurungi nibayija nibatakinga abasobi beitu abayuganda kandi nibabatakingira amyaro yeitu kunu ya Uganda. So ekintu ekyo bikyatuhingura ineho twarongo kikozinga insecurity obukosi bakutwara engine bakutwara amato ebitimba nebindi actually bakakikora nka business yashobora ngu beine abarinda businge abarukumara nka district abarukwija kurinda obusinge n'obuteeka ahanyanja. We have already deployed, we have enough forces. By the Kikube we have a brigade, we have a very big barracks in Kabale, and we have forces Marine. Kikube itself, we have even some forces at the water itself. We have some forces which are controlling or providing security of oil and gas. So we have enough manpower in Buka. Those forces will work together to create peace. Okurugwa mwaka gw'2018 abajubi abanyayuganda ahanyanja ya Albert batwire nibabuzibwa obusinge barukurumbibwa abakwata mbundo abarikuteekateekwa kuba nibakomoka mu ihanga lya Democratic Republic ya Congo bacheza kubakwata bashaba esente z'okubarihirira ngu babarekure n'obumwe batware barukozesa omubujubi nk'obutimba n'amato gabo barikubajunana ngu aba bayambuka baza rubaju rw'amaizi ga Congo. Emyanya irikuchera kuteganisibwa harimu omwaro gwa Kaiso, Chehoro, Kijanji, Sebigoro, Nsonga, Ndaiga, Kitebere, Butiaba, Bugoigo, Runga hamwe na Waki na nendijo myanya irikushangwa mu district ya Hoima, Kikube na Bulisa Otero district ya Kagadi. Okurumbwa okuherukire kubayo n'okubaireho kwezi okuhweire omu district ya Kagadi heihi n'omwaro gwa Kitebere ahi omubariya amanyirwa izina lya Onyeri atirwe amasasi abakwata mbundu kurugwa mu ihanga lya Congo omu district ya Kagadi. Omwaka gw'2019 ekikorwa nk'eki kikareetera mudumizi w'ihera ihanga lya Uganda David Muhoozi obunakobwa okwiruka kwerebera nage ekyabaha mwaro ogwa Kaiso omu district ya Hoima ati obwangu yayeta orukiiko orw'ebyokwerinda orwaho naho. Konka n'obikiri bityo okurumbwa oku nikugumizamu ahabajubi ab'ihanga lya Uganda obwire obumwe beitwa ninge barikwejunisa omu bujubi byibwa okwihwa ha nyanja. Emmanuel Bisemeza mukuru w'entebe ya kushatu abwe gombora ya Kyangwali emuha gombora iziteganisibwe munongo mu nshongeji yashobora ngu nka district ya Kikube bahabwire abajubi okurekeraho okushoha bakeshanga abahingwire ensharo z'amaizi ga Uganda ha nyanja. Bagamba ngo abasohi beitu ba Uganda basoha nibakora actually nibakurosinga to DRC actually ekintu ekyo tinkusobora kuhakaniza orundi kuyikiriza but honestly nkugambira umunyamahunde attacks ezibakozere sofa ezitukumanya babeni bazikolera heihi n'emyaro yaitu yankaha eya Uganda. Abakwata mbundu ogumizamu n'okurumba abajubi bwashesha bwira ha nyanja ya Uganda okumara emyaka n'ebisiibo kigemeserize ab'ebyobushoborozi okutaha omu nshongeji. Amakuru aga gashakwa Gad asaba habwa Tayari West.